Uba Rowell lingdo belakhlad no nagani kesla pyrthei khalai trik luber archar puar lolong teng sembut menteri rangba kejela ba udai bula mikmat ya kemau korat konstituensi labun snem kumu MLA ba long teng ru kumu MDC Uba Rowell lingdo lo job nongkong election MLA house nem ka khandai spa nyu puar kum kurtong simet bat bot par sahi snem ka khandai spa nyu pura ka khandai spa pra pulai ka khandai spa khandai pulai arjar pra bat arjar khalai Uba Rowell Hadien bula pendap ikjing puli ulah yo ban rung kam spai suin ne Air Force House dem ka khandai pasan pupra badai house nem ka khandai pa andrup sau la pendap ya kicing tho shom kurim adin katsan nem jong kicing shakri kum spai Air Force ula resign no na kam banyo edon lang ba kayeng kasam haswa ban rong shiksan pyrthei ula khoni ke exam EUPSC ban ula shajir ban long kum inspector katran excise house dem ka khandai pa andrup pupra kade Hadien bulai kendu uliat hoping stone lingdo ba Rowell lorung no shiksan pyrthei bat chop election ban kong house nem ka khandai pa nyu puar haswa ban ra ke basa jong ulum jing tep khatsan trik luber ajar puar lasdang ek ching seng por siwiji men sngi hayeng sa chung kabla dan ru kaching lang kan ma burom yu ni romba thak jing dan lang ki khon khti ki bahyen ki perlok projor bat kiwe ek basa jong ba Rowell lingdo latep dan burom haulum jing tep ke balang berstrian laim khra halau jen riu di aku pun romba ye mama ba imu ibulei leilam ba ila king dan ngi male burom di pasyo ngi an khado i yang subhai fi baro ki yang sembaro kumarom ba filayawan sebulan bagi persinan ini oli pai la letna sekejing kalau kumam jiko jumblei ngayu ibulei bul ai ni pa bala mentit banba masnen ban kram manan besar ruk na banong brio umi mengilung minta di nomor kerjingan nanti buat kerjing rejim semar jumlah long brio bala mentit banba ontang ikon break bahaya bahasan ikut kiman hidup kirangli ya konsumsi bayi ikhman baru bisa memberi gejala beropoi lepas terpen jadi ya membuat konsumsi hari ulai terusnan disakri ya sikit membuatlah duk sausan senam dia di nak mau dipajami habas ya perlu am siap ikon dipersa kiksiu dipersa kor kami keman menyedak kejengki ini kan kejadian ini, sering kerau ini kejadian Masyarakat ini, hikai ini, berkunduh mengenal kita bisa tiang-tiang berterisi hitam, berkimban tim kejadian kalau disiplin dia benar self-control ala dia hikai ini baik apa lah balik mentangin dia buatan lesar sini nama bayu lesar sini kami hikai kemudian buatan mentangin nama ini Islam menuju berkat punya syong punya lekor bagi tentang orang nilai kiar nilai yo syong kami ini terlebih kunsuku bah ya sulit sekali beli ibet bersama ini dengan susu jika nanti bambil buatan ini kasih lebaran le tak le no bel buatan kasih sini dalam beri berteristam problem bahkan ini syong thai ini berteristam bah benda kau pergi kamera macam ni kau yang kermau bagi biko aparat ini kalau bah ini aparat itu pada zaman kamu keluar konstitusi yang bah dari mana berkontribusi dia yang tapi pada zaman kamu keluar konstitusi nama berkira di Korea betul sisa nama bah itu sistem pada mereka kendu pun kamu sesuatu sih kemudian sebagai sesuatu di Jakarta bersesuatu kejenius itu beliau sih pemakaian konstitusi lalu kita bisa bangun dulu dari sini atau mana bah? Bisa kau ini lan betul mana ini jarang lagi di niru ini terang ini nyala kat bola ini dengarkan ini apa ini? Kita bahas sedih ini dengarkan ini berilang bagi kami papai tua ini.
jong bang sinti ka kam sem hagawan hima kan kong kada ubnai prel jong snam khat lespa knai huai nilom do ba hima bat nila jit ya I dekat jong ka eksekutif do ba kamat kali kabinet jong ke maram Jadi baru lagi wait na kita mat nilom makasan mat Uday ulangga single bus jong ke maram ubeyane ngadu ka tabor komu dekat jong do ba hima dekat jong ke do ba hima hadu mentah mandat ne kakak ki keba ketek pelat ya kedua lima kecumi ya ki kon diajar ya ki menteri kan do baro kalau kedai kejin peni ya kadur kadar ki sulung red ya ki sulung smart kecumi di nuksa kalau soal kot lomba hagapor bu ulong kum mistar Nai haju ko ulong dekat juga setelah berjumpa, kabinet juga hima maramro, dulu kabinet mistar juga sekamanya. Nai habang idan kadobar apa kahima apa makarwat, juga berbuat. Lalu dikap dua lesi, bayi tengku, buat kita masukkan, lesi berbuat, ini juga. Buat kalau ulong kum deputi mistar Wan bebek penman kedua lima ini, jas keluar. Kewei ba keren ba kata ba pen kalau jingïakynduh ya ikon dia jar kisumi kalau ba. Ulung lo senior member jong kedua lima kisumi. Udah jingïakynduh ya kijing snowret ya kijing leret wan balong balabat ikam kabak hidup. Luat jong sekarang kaliaro.